Mon bekoros ay men patron ye chos karatan kaping bank por secretary court kaping kipu kitu sekul marusun sensal ranwat tal ka prong yo pana ay sekul masan en kawait ang man magtail ay jual won gila balap koros kiti koros en momutsu on tiak o te korusi man ka tun kubura yan ka tolen na chul sawas motomotan ranwat na naiso betu tamet Tailkin menasa tama ban ka kuyawinan para ka tenan Christmas. Tailkin menasa tama ba kuyawi nan par kap kan. Apo kini napal tailin kin ka kasada. Tuwewe ki tama ban ka paita. Niya so kokoto. Aramas lawang toto makin ko siya iyo makayin apal. Tailin ka kobata te asa tama ban ka kuyawi. Lakap te asa kokoto. Nan wasan kawid and may sawat ikokop tuan Christ. Bentaja apal kahit yung sutrakak. Kailan kak asa tama pa ang koto. Pupuksaraw yaw tot kita tiran kokop tuan ang suma pa ang koto. Ipan patron watak sa kung matayo sa sawasin may sangwat. Ipan pulsang na bukan katedemar dan bukan Genesis iranot silu iranot isak limau. Namasani ko o liyo pan kinamun titipan. Na liyo o nongkan pan pil kinamun titipan na kukulat. Aramasakan ba syok bon mamon bon komutaban o kaban ke munne meti tapinino bo yaw yang atamo if murin arap tanga tawan tuba makusunet nan motwalitan o met pilye tapin roma makolog na isamba nasan bukat pil pulisang ren court ni tapinino an kamor na buksaraw akay aramas situkin kaktok iralawdan nan katetek barang na bukat Genesis Rai sutukin matawa mira bukat pit tuan mauran Jesus. Magtay suda ban wewe ki Genesis silu, agtay suda ban kak wewe ki tuan kabarawar kan kamaur mamia. Elen niya tayo wata girawat, tayo suda non kak wewe ki kasiban Christ na niratuktukwat. Yay misansal, na liyo mapan euran, kamuta ba na mga serpento. Niya pan kamuta ba na mga yu, pan kepa na kayo munne o palwara palipalipta. Ni yaralap yira tu makobata machijis pan katin kalwati chapelo ap chapelo pan kalpelo poda yemet misansal lobo wagiro watanon kasongwala patabat an wepan kamauratelana telenga wewe tuan maur an ira tu kasongwalot kayo yak o yawasa mi no wat yawi tayo Kalenka wewe mirawat ye tapin patapat nan en aramas. Nienso na atam o yiv kangatawan chunga magkusinet nan watwalitan. Tapin mira matawata era roksan tono. Karyaw era matawata sangan excuse na mira ban ka kuya boy ke tip mira uyata. Sikuto magakindang ngay mo uyata. Ngay makareta o ngay mapapukogi. Nienso mira uyata mo kitwat lingan o klore koros siorala. Tip petalo o kawela waswalitan. Rajurot ap matalar o poel o ira matawatar tuan tip may rawyataro. Poe o angin mela kapatian nan wawa. Serpento uyono nan tapintukaw o sutomokit. O ikalep na parangi mokitwat. Tamak e parangi poe ki sangat nin tapiyo yayi plan yayi sabul ma plan mat. Aban kasarawi ki court puigi apan kawela sa kulma paradise may yatar. Jabalo kasalian sampa sa kulman court tato aglabot siturak poita. O kauno siturak liki aramas and kak anig salatag and plata marapan pegyang. Niyeso ba kauno pan supi sang rail rapan suto pegyang bentato ma iray bilbibinan paradise. Irakaryaw isna kukubot pit. Tuan kota masani, tuan ola o pupti. Niya sa oto e katin tapiada sa wal makabu. E tapiada wasa me tip tapsanya. Yiri serpentro. Muri ren liyo o mur olo. Ap serpentro me tapin masanya. Elektray sa tukak wewe ke me irawat e pit kchail o toge kchail. Kot me masan o serpent me katin masanya. Nan Genesis iralaut silu iratutu isak tayo. Kot katskiyang serpent kono puegi puputi naramas. Kayo kot karayala serpento, karayaw kot masaniyang meban lumatang ke kapete,
o kasilu poel me paru ya kana kisimanga reina maur Rose Woodward coach katin kaino mo ren serpent tame ka coach yoto katin kaino mo ren serpent tame ka kuya kamat coach katin kateka tar serpento o piskenti tong samba sang nanno sansan nan po naksitu sira tru isa walu rati isa kisu kakin pon masugi am masamao o amul intant makara yang amuya negot me aramas poi uya mo kitin aramas poi man Wagimat, yei makare yang ay kasi galang nan pon o kasi kamila. Siyoto matamatau, te uya pan rapan pung, bil siyoto siyong sawas an kusunet koyak kak rapan pung, wagi puena ko pung kita mo kitin serpent, wagi pakatektar. Tame ira kasamalwat, ang child lanana trok nan sinisi siralaw di saklimau, child kak weweki tame Bahan yang Satan, Christ, o ang child. Nan ira tukituk. Nan ira silu, mega sali ang child. Kayo, imunchichi ko kolaso. Kowe o liyo ban imunchichi, na liyo o nom kan pilpan imunchichi ko kolaso. Bet mawewe kipingiping, mawan, ban kan uyuyawi, arain. Met kadede yang child me Eve o serpent siyoto ban kak iupana. Menen me liyo ya tala pala sopu. Apo siyoto wewe ki me liyo ban yang ala serpent. Na liyo me wewe ki irailakan me ipiti o posin court. Me topsang ren Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Joshua, Gideon, Ruth, David, Daniel, Esther, o imsaklaran Christ. Bisansal me pilmian dan setan, tuan patabat en ti koros, way koros, kanim koros, kainong koros, o bilpanenay koros, me mian dan setan lale. Met me topsaran ken, makimela ebel, armas tipanakan nan way Noah. Parao, me palian Moses, len ni moin sises niya sa me iputi, erot songan kemela. Niya sa me, Akairta parsikan uang o pilsungan kemela. Setan pil tatok lel nagbuan yawakan Yesudas me pangalasisis. Kot pil katrin masani yang serpento kaban ke kamunne. Niya ma Christ katrin pula pun lobo. Setan ke kamunne. Imisansan niya me katrin kolobola. Irail pasulati yang matrakan yaluluwakan. War kamunne kan. Ni sautukan rano, irai kaskisan kala pa lupo. Amuman setan kananan maun watch. Ni masang ang ransaraw, Christ katrin paweti o katasang ng soso. Niya katrin sa tasang mela. Aramas pansok pon mga pagkamutupan na kayo muniyakan. Kaya siyong trok mo, tamisan sa usaksir. Kayo munne o Nonge, karyaw ke o kamucapan. Met makasali ang child, may liyo utan pan kalawin ti setan. Yaituan masasan na usan sawas ang child ramot. Yatuan usan kawit mo tatataw re child, met at purutong child ang kakuyawi. May atal mo rin saulang, at sito mga apapal. Apal imakarya ang child kintatok, laut o pangata. Wal tatong ki karsaras, Niyang sungwirin trang, te song pakir. Sungwirin trang man, uta na pan, nananin ka kakoya ka paluwara ang sukoros. Tututo song pakir man, niyang sung may pan pakir, esto pan pakir mo ang nagwawa. Aputa na pan pakir, tampo na ang pakir. Now, at child bela, child ang pan, pitsang kamol ang susunglan. Ako ipak child kin paweti, ako ipak child kin pupti. Apa ang sukoros, child ang ginanansi. Kapalo, pwede miya kay Richard Solangan, nagdo siyang ng siyawat. Ar kchalter, morsala pwede, maur ang Solang apal. Kaya anane ewang Christ, suto katapan niya, wanapal magtayad kilalaw. Kaya miminan maon. At kaya muntijikan, mamaon yung kchalter, ran koros, anso koros, wasa koros. Maur, as ito poy. The salvation is free.
Sito magag free ride ang nala. Try sito kag gawin mag try sito ban lipuan. May kupuran court sa kung mayero sa nalilugulog, awit ng try ban nalilugulog. May sa kung man court Christ kag apal kung kapay ito kupura, awit ng try ban kawal. Ang lobo kasi liyang try Christ katin pula katin lipuan Iltuot try niya so may Christ because niya sa ta ewa kilin wala bugats. Trelter insisut po maura apal. After yang setungan ng kapeng rankors. Trelter kag teman-teman makot morosun o kot mabahal kaway say. Magtrelpan lamata trelter tangasang kawal magtrel cuman lagi. Siyo to sa magtrel kag tangalaya. Magtrelpan pito sa nanawon ranwot lakap trelbilban berda trelbilmin haniyo bawon ang sa siyata sirikan. Telgak siyata me telgak we ap telan na telan gak pelian irali mun titikan. Kapag kapay ko baweti siyata gak masiyata ola. O kairta siyata ban gak miya makta siyata ban aliti batak. Yimet Protestant hour and rabot bikak patuan mulian gi. Irai wambaron kan dobe ko yung gak pasi, yung gak pagi program Protestant hour. Kailangan ng korupsiya.